kwa kume Mutongo Kalonzo ola wiki twe ndi yonde nasi ni mubea numaitu nundu kwa mboya sienyu ni mubea nundu kwa kula sienyu ni mubea nundu wa kunenga Kenya mwana mundu ume Mutongoi Kenya yetelete matuko 10 mwezi wa nyanya mwaka wa 2027 Kalonzo wa Musyoka mwana wenyu atwike musumbe wa Kenya kumubea ndo usubea mwana wenyu Mutongoi we takelo wa mwana musubea Kenya himona si ndio lakini ni mamusubiye yu Kenya ni musiaisie na Kenya ni mweteleta nye Senator Enoch K. Wawambura nimeona ana ndo mwingi North nuna mwingi North nimeendete Enoch K. Wawambura na mimi muendea mana muendea usimamo wake kutwika Mutongoi wito kutwika chama kito na kutetea mbai. One with another God. We also say that when there is hatred, we are going to show that Kandi ya Kenya yelekelo sakwani munene wa mwaka twathi ngilili miongoli na muonza kanisa wa Anglican Church of Kenya ni wakulia muwo umwe na Utongoi mwailu uthingililwe uikania uteti wake mbai kutoa abamwe na mituo miathe ya kutolonga muwe vindani ya kampeni aina na kavindani kachathi cha uthocha akambe wa ngili umwe nthini wa uthukumi wa kanisa wa Anglican kuu ya St. James Buruburu County Nairobi Diocese ya Nairobi Reverend Jonathan Kabiru ni wakulia Kenya maliane na Tongo yelame utwaisia uteti wake mbai na vandu vake maithingilila umwe wande ingi aikule makundi mausesei na alama vande ya Kenya mathingilile aki na kuthinikia uvungulu wa muwo kavindani kala kanisa na uo ukona ni akithito cha kwa ilia muwo kuisila kwekea vinya akana mesi. That we have a country to protect beyond 2027. We have a nation to build before the election day. And we also have a country to live in after the election day. And therefore, we want to ask from each one of us in this nation, basically to become instruments of peace. We must learn to live with one another. We see many nations of the world with many communities living together. They have been able to overcome the spirit of tribalism and the spirit of ethnic division. We must therefore, as a country, ensure that we do not agree and accept to be mobilized from ethnic background or to be mobilized for political purposes from actually ethnic background. And whoever is calling us to violence, we must actually say no to such. And we are saying that here in Nairobi, as we know too well, we have all of us living here. People from different parts of the country and even worldwide. And therefore we cannot afford to be mobilized ethnically. We have to remain faithful as Christians, as Kenyans, so that we can be able to embrace one another and we live together in harmony even going forward. Songana mbe mavoni maki uteti ni kana muika ni makulu mwakani wangilili miongoli na muonza kuthui Matongoi kwa withianu na kusakua alame na mwoloto wa kwete maendeyo inditi kusesengwa na ilovia na kuikia kura sioko la kutailite wetanoyo womwa ni Simon Ndolo umwe wa Tongoi mamuika kuma Matongolo vala ainenea kanisani wa Salvation Army wa Tala Citadel ni wendekethia amuike vindani ya uteti kule ya kwetikila kutumiwa kwete nduthi mikutanoni ya wanda aiweta kana keke ina uniko onomwe kwa nenda kulia mwika maitu maikatumika na ina teti nondo na sawa makanengwa uya utailite makalika ithokoni nduthi nondo ando mayenda power ukethio na menda utumia ndakamesia mwika maitu kauni kulia mwika maitu mwebetange ndini woteti wa muthembo su na mwika kwati atetitwa matumie mbungeni makathukume nundu wa kumunenga silingi 10 mukayemikuka kana sindu ila siisa wa nthuku
sisyaimo za kuwe mutongo yula wailite nundu wa kwithanyita kwa nye Simon Ndolo nisikana kwi maundu twekie na tongo ila twasakuie maya thukuma indi yumashikati yosioka kuku maine na ndeto ai bandu ba ututabia kila twamatumie makeke makawati yete kibela ingi ona mayuta viola maendie kwika kounya ndio kulia muika mweyunye na ngo cionthe na ngo nene musa kwa tongo yala mukuigwa musa mubangite matono mumambia connection ni mawia na kumulika na maundu ne onthe nyene ne yumetie nundu wa muika Rambo Kingdom ni kwatane ya muika na tuika kila chailite kounu unya witano umoko wa muika mwe moza kula sienu na muika la mweyumbanitie ibinda yabika muika tete dikizenge wasiana alama wete mbeso saimuye na ende muisa kwa mutongo yula wailite nyene ende ya muika maitu usio nundu wa kwithani na muika omo meba meuthini aba akemwe emoni andu mama kwata kuoko menda maumilile amuika maitu na somu na ende ona kiundi ongela kiutu ithina nundu wa kisoma nundu wa sisi ona latu asakoie maithu kumondo wailite kwitheni ni basari suka sisi abesiana tosi hata CDF matungulu siende ikasome kundu si sponsored ende yu na tinde biembesa nundu utongo ini wokia with corrupt na alama ile soma timo meosoma nyandina ndeto mbingi lakini amuika okaikindu kitakasio kwaingi na mukethu kisiende tosia abeti na atati matena vision Ndi tuamba kwa saudhumu munini na tuishokethia tambelilia kuye kauntini ya Kiboko kisione akauntini ya Makueni kisioni cha Kiboko nduka divasa. Maisha ni matonya kuvyuvia indi wimundu wina akili nonginya withe wisi kwamba masinga ini sio thambia numba ngathambia ona ikoni ngathambia ona wenda ciana ithambie no nitwe muthambia ona nguku ona ng'ombe ona masithia kila kindu chonthe ona kuo wendegwa no thambia baikindu kithonokete kutata na windi wa kwiyailia maishani kama kasilia kamwe usoni gwa mwambio la museo nutaona tabateke esilia yeye mwaleane maokama katika masilia 10 maunduni maku onthe ekithia nusongete nambe nundu bamwe batua wane via tausi wana hithi bandu batekindwa mama usio ndambesa bajewina kapointi dikana nake kamundie kaela no kamundete kale kombina mundu saingi mundu nubita cia matambia maishani na aivaluka indi kusindwa kwa uo ni kwende ya kwikala pala wabalukila ni kuyati kithethesyo kimuka na bayutuku utachesa utibuo dimbo kowe ni nyone ni komie kowe asi magwa ni dio mabiaba ake mama wewe ito akanite Kase tumwisinesa ni musoli na nika mundu kamitulio na kwichocha kase abikie bauata tuyawa mbuinzao ya yeneke kase niwonekie abilania mbia na babindwa tutambanie na kase itambia kwetambia kila wachumwa kwambe ya saili na nusu siaweyo pa Mutongo TV ngwataneo ya Mukamba. Wemi wa matukwa ubindukite ukatwika wa kilovia ilawe ubanda kindu omana kumana soko ya kuneva ni wailamba kumana wethi kutea kwambia kumanda mbeu kuvika mboleani ukaamanda kiucha univya ibange wani andawa mumiagi ibinda thila lite kunanda we ibinda thila yalite uimi wenda masabu na avocado ino si survive na mbua ye kana nungithasia most of the time kondi ngithasia munango niniunga mitio munda nezokezera kihuba yongenda wakuna masabu uithie nguku kana mbui na ng'ombe uyithia onabo benda utuika wina inijubeta na wese kwalicha waile kwalicha kaswine koke baita etumbe yibaita nondo wale ule unobandie muno jasi wasa wa ng'ombe mwongo to wasiche teno ino ni nome jo ino ni nome wabeze mwongo wayo umwasa ni ndulu na yuwe muimi ivangenesa kuima ndukese kukwatwa ninza kana ukosembesa kwithwa uimite tundo tuini
no kithe kikimwe kati wa challenge kila kitu no tuma mwimi atakwata soko nzeo wasia wa mwimi kila wakatatu kwambia saa ile cia mawiyo winake Steven Mwema va Mutongoi TV ngwatanio ya Mukamba. Mukamba ni wese uimane udhui na kwa uo loilite kubatithia na uima waku wa mwi. Rafiki Herbal Clinic ungua Herbal Dr. Mwithia nicho kliniki cha ndawa cia miti kila kitongoetie kwa witi mwithianu na wandawa siki ukunikili wa science nituitama ukibadhukanio ta typhoid, ndetema, amoeba, bio, ulcers, arthritis, kulea kusia kwamba toni ndakame kukosa bina wa kiume, mauma kekonde, asthma, mauma metambo, fibroids, sukali na mauange. Komana na Herbal Dr. Mwithia kila chuma pa uikala wakwambilile kuna tatu mwi wa Mwanza twe Makindu kwa Ekati Building kuthengeania na ulikilo wa sivitali munene wa Makindu wa kele matukunana tuitala kuthengeana na Flavors Restaurant katikati wa Total Petrol Station na Isma Supermarket wa katatu matukuna tano twe Matu Stage kwa kinatwa Sako Booking Office kuthengeania na Matuma Supermarket wa kana matukuna thandatu twe Kitui Red Kamolit na wa Intel Bookshop kunda Kindu stage ya Probox ya Mbitini kungethanisia na Chama tu Hotel wa katano matukuna Mwanza twe Masako Complex Inn kuthengeania na Automat Supermarket kuthengeania na Bata na wathandatu matukuna nana twi Mulolongo 3D's Hotel ground floor katikati wa Automat Supermarket na China Market oingi wathandatu swa matukuna nana twi Mutomo kwa Francis Yanda itina wa Frajan Supermarket kwa maobombe ange tuthoke mobisi na maitu alama bingu wetu kila muthenya Dar es Salaam, Ilobi, Mombasa, Masako wote Kitui, Kibwezi na Emali kana utukunie simu kwesela noti Mwanza ile imwana noti kenda noti kana noti Mwanza na ina ile 55 kana ututume SMS kana WhatsApp kwesela noti Mwanza imonoti kenda noti nyanya. Rafiki Herbal Clinic, we treat, God heals. Mwendo netwasio kethia vani Mutongoi TV na uyu ni vilingi wa mauvo. Masikwata ambe wa maana 5 me muisioni wa kwasi miunda yo ila yendini wa settlement ya Kiboko A, Kiboko B na Kiboko C ila si wodini ya Ngumo na Makendo kilioni mbunge cha Kibwezi ya udhuiloni wa siwa kauntini ya Makueni. Amwema masikwata su meweta kuidhavena adhui make kumatele manja na kwenda kumalunja miundani yo ila matuite kwa miaka mingi maikulia silikali imanenge usesei muyanu maitula muti ovisi waithe kana survey ulawi Kibwezi kaundini su ya Makueni ulame uweta ndume thukiasia na kwitha ukwatanite na alame thitwe maimanyamasia na kwenda kumalunja miundani yo. Kacha mwaitu wito kendeni wa Kiboko B isito yake ni Ndolokasi Mbeni Mutunga na kitheka kiu ni chanenganiwe no ovisi wa Kibwezi chanengwa muthui muna wimbesa mbingi utabikika na ila twathe iwe twamana ni kinenganiwe twandie kwithia tia ila twandie ta ciana cia mwaitu ni twandie twimakulia mundu ucio akombo ambulili na nisi atusembanisia na mabanga ila twandie maobisi mundu ucio na mbesa mbingi na mwaitu ila waiwe ni atwae mabalua make kuye wote ni maentie na mabalua moswa na mwaitu abati wa mabalua twasioga Kibwezi nibo twethiie balua wa mwaitu ni mwilele balua unge juna dinasi wonde bagitheka kila na nengiwe ni serikali na nibo ndue na nibo nakite na nibo ni miasia na siakwa na ile kuikata nundu pata nini newe nafasi ni minukilie kuibia githeka chakwa na ndu alana serikali mwemerera na kunetwa newe itheka isu ame bao nde na momasi yetu onanzi Yesu yakone mati kwitikirwa kuiba itheka cho inenge kwa anduangi na anduasi wangi makeki ya file bu na angi ona ni mate we polisi makavingi wabaki unduani police post yukivetige kita wakavenge wa mbulu na yukivenetwe kitheka kithiva na kwanza kitiungamiche mujene ni kukua atoki kwate iwe mume agwa na thigiwe bu na chana kithikite bu ile yue ina chana ina yu kilunjwa kithekani kithiva kwa niko manete la ula waningwe kitheka chakwa niguo etawa Kilonzo Muthoka nini mwetele kwa okay tumuzanie chai uloni uthiathi uloni utiwa ekata
mundu ucio naendie athi kwithia kitheka cha ithiwe mbesa ciake nicio cie sukali mbe wacio la waipite tene nienda mamane iserikali yikwe kio kitu nundu bathi kindu kiwo ta kutuma wili wewe wendo bomoe wa nyumba yaku nundu kitheka cha kunenganwe ni kwanangi wa muci waku wanangi wa uthiba usiwogeta ni wa mundu kwa hivyo tuina ni kulia department ya ofisi wa Kibwezi na ofisi wa wote na National Lands Commission maligile kindu kicha Kibwezi nikenda andu make boko B na C alame na mathina ndu asaidia maana 5 kwithie mathina moimekata mathinikiwa masirikali we no kie kwina nengi andu maki boko ena B na C otomata muyangi na moi wa keli mamine kwivia itheka na already ofisi mabingie mazi jiba mundu kwivia ngina matuko 18 mwe yose ungetwendete one gole ofisi wa Kibwezi na department ya lands nikenda mabingo ofisi wa Kibwezi andu mako maende na kwivia itheka sio na la ipalo mabalo mo mabeniwe matunga mabalo